Muraho kuwa gatanu nibwo inkuru yakwiye mu bitangazamakuru bitandukanye mu ijoro ko Iran yemeye gufungura umuhora wa Hormuz. Benshi babyiniye ku rukoma ndetse bagaragaza ko bishoboka cyane ko hagiye kubaho igabanuka ry'ibikomoka kuri peteroli byari maze igihe risambaguje ubwenge n'umutekano w'ikiremwa muntu ku isi. Abanyarwanda bo barabizi ko ubu tuvugana na n'ubu ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatumbagiye cyane ku buryo butigeze bubaho mu Rwanda. Ubu tuvugana u Rwanda rwinjiye mu bihe bikomeye ndetse bidasanzwe, aho litiro ya lisansi yageze ku 2938. Ubu uretse imodoka n'abatega moto bagabanyije ingendo kuko ikiguzi cy'urugendo gisa nkaho kikubye gatatu. Kumva ko Iran yafunguye umuhora wa Hormuz, benshi barishimye bagarura agatima kw'ibikomoka kuri peteroli byaba bigiye kugabanuka. Gusa ibyo byishimo ntibyamaze kabiri. Ku munsi ukurikiyeho wa gatandatu, Iran yahise itangaza indi nkuru y'incamugongo ko yongeye gufunga inzira ya Hormuz kandi ko ubiri inyuma wese ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ubwato bwagerageje kuhanyura ku gatuza bwararashwe. Ibi birasa nkaho intambara ari bwo igiye gutangira, ndetse umugani wa muhanzi witwa King James birasa nkaho ibyo twabonye ari bike, ibindi ngo biracyaza. Kugira ngo byumve neza ukuntu iyi ntambara ishobora kuba igiye gutangira bundi bushya kandi kabigiye gukomera, reka dutangirane n'iyi nkuru ya Al Jazeera. What we are seeing here is a shift in the war. Uyu munyamakuru utangiye yitwa Ali Hashim, aragira ati ibyo turi kubona hano ni intambara yimutse ikava ku guhangana kwa za bombe, none ikaba yimukiye ku gushaka ububasha bwo kugenzura umuhora wa Hormuz. Umunyamakuru noneho atangiye inkuru ye ati A ceasefire may be. Birashoboka ko agahenge ko gahari, ariko mu muhora wa Hormuz imirwano irakomeye ndetse cyane. Aha igisirikare cya Iran n'icya Amerika noneho biri gusubizanya imbona nkubone, bitari gusa mu ntambara yo mu kirere, ahubwo no ku gitutu ndetse no guhangana kuyobora imbibi, kandi biri kuba buri munsi aha kuri iyi nyanja. Iran ngo yongeye gushyiraho amabwiriza akaze aha mu muhora wa Hormuz. Uyu munyamakuru akavuga ko Iran yashyizeho amabwiriza mashya ku bigendanye no kunyuza ibicuruzwa muri uyu muhora, kandi ngo yarakajwe bikomeye n'igihugu cya Amerika cyarenze ku masezerano bagiranye. Uyu ugiye kuvuga ni perezida w'abadepite Ebrahim Aziz. Aragira ati ndashaka kubabwira ko uyu muhora wa Hormuz uri gutegekwa kandi ukagenzurwa mu buryo budasubirwaho n'ingabo zidasanzwe za Iran. Nibo baragena uko uza kongera gukoreshwa bagendeye uko babona uko ibintu byifashe. Amerika igomba kwemera ko ahatari ahantu ho kuza gukinira imikino, atari n'ahantu ho kuza kwerekanira agasuzuguro. Umunyamakuru akomeza avuga ko nibura ubwato bubiri bwarashwe ubwo bwageragezaga kwambutsa ibikomoka kuri peteroli batabiherewe uburenganzira, ubwo hari kuwa gatandatu nk'uko igisirikari gikorera mu mazi cyabitangaje. Hari amajwi yagiye hanze y'igisirikari cyo mu mazi mbere y'uko ubwo bwato buraswa. Muri aya majwi uyu wavugaga ni Kapiteni Sepa. Ati uyu ni Kapiteni Sepa, naba ndi kuvugana na Pashima. Ati yego niwe. Undi arakomeza ati ndashaka kukubwira ko inzira yo mu mazi ahifunze mutemerewe kuhanyura, mutegetswe gusubira inyuma ako kanya bitaraba nabi. Undi ati ndabyumvishe ndetse cyane kandi ngiye gusubira inyuma. Uyu munyamakuru akomeza avuga ko Iran ifite amato menshi y'intambara agendera ndetse munsi y'amazi, ndetse ngo birashoboka cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari ziyazi. Ati utu twato duto duhishe munsi cyane y'inyanja, kandi menshi muri aya mato yarokotse ibitero byo mu mazi by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabye kuri Iran. Umunyamakuru akomeza avuga ko aya mato afite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu buryo bwihuse no kurasa za misile, kandi ngo biragoye kuyashyira mu bipimo ngo arasweho. Muri iyi nkuru akomeza avuga ko muri uyu muhora wa Hormuz ari umuhora w'ingenzi unyuzwaho 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi hose. Akongeraho ko mu minsi ishize ubwato hafi 80 bwaciye muri uyu muhora wa Hormuz, ubwo Iran yari itangaje ko uyifunguye mbere y'uko yongera kuwufunga. Atari ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakomeje kwigamba ko yasenye ndetse ashwanyaguza igisirikare cyo mu mazi cya Iran n'ubushobozi bwacyo. Atari ko utu twato duto tw'intambara twa Iran turacyakora ndetse cyane. Uretse gato, niba utarakanda subscribe, banza ukande subscribe kugira ngo tuzahite tubana ni mu bindi biganiro n'izindi documentaire nk'izi ziteguye utasanga handi.
ku bayikanze reka dukomeze. Kugira ngo wumve ko ibintu bimeze ubu, reka twifashishe indirimbo y'umuhanzi mwese muzi King James, ura twatangiriyeho. Ni umunyarwanda. Hari aho yaririmbye ngo ibyo ubona ni bike biracyaza. Bijya gutangira, ibitangazamakuru byanditse ko urujya n'uruza rw'ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz rwatangiye kwiyongera mu gitondo cyo kuwa gatandatu, nyuma y'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran hatangaje ko iyi nzira yongeye gufungurwa bijyanye n'agahenge k'imirwano muri Lebanon. Minisitiri Abbas Arki yavuze ko ubwato buzemererwa kuhanyura mu gihe cyose agahenge k'iminsi 10 hagati ya Israel na Hezbollah kazamara, nubwo mbere Donald Trump yari yavuze ko Iran izakomeza gufungura iyi nzira. Iri tangazo rya Iran rikimara kuza byatumye ibiciro bya peteroli na gaze bigabanuka cyane hirya no hino ku isi ku masoko atandukanye. Nubwo bimeze bityo ariko hadaciye kabiri, ingabo za Lebanon zashinjije iza Israel kutubahiriza agahenge k'imirwano amasaha make ya nyuma y'uko gatangiye. Ku rundi ruhande, umubare munini w'abaturage ba Lebanon bo bari barahunze, bo batangiye guhunguka. Trump yavuze ko mu ijoro ryo kuwa gatanu ibiganiro hagati ya Amerika na Iran bigamije kugera ku gahenge karambye bizakomeza mu mpera z'icyumweru, ariko aburira ko hatabayeho kumvikana bitarenze kuwa gatatu nta yandi mahirwe azongera kugerwaho. Benshi bakimara kumva ko iyi nzira ya Hormuz yafunguwe barabyinye, benshi barabipostinga ndetse bashima ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, zemeye kugera kuri aka gahenge kazatuma ibikomoka kuri peteroli byongera kugenda. Hadaciye kabiri umuhora wa Hormuz ufunguwe, Iran yongeye guhita ifunga inzira ya Hormuz. Igihugu cya Iran cyisubiyeho gifunga inzira ya Hormuz maze gishinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutubahiriza ibyo byari bemeranyijweho. Ni inzira yarafunguwe kuwa gatanu, kuwa gatandatu itifungwa. Kongera gufunga inzira kwa Iran byatewe nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yarayatangaje ko igihugu cye kizakomeza gufunga ibyambo bya Iran biherereye mu kigobe cy'abaperse. Iran nayo yahise ivuga ko niba koko Amerika itabifunguye n'inzira ya Hormuz nayo igiye kongera gufungwa. Ni nako byagenze. Iran twibuke ko yari yafunguye umuhora mu gihe cy'iminsi 10 y'agahenge. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu, ubwato bwinshi bwari buri gukoresha iyi nzira butwaye ibikomoka kuri peteroli. Abakoze imibare bagaragaza ko amato hafi 80 yakoresheje icyo gihe aca muri iki kigobe. Itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Iran isaa 4 z'igitondo kuwa gatandatu ryavugaga ko Repubulika ya Iran igendera ku matwara y'idini ya Islamu, nyuma y'amasezerano yemeranyijwe mu biganiro, yemeye kugaragaza ubushake mu gutanga inzira ku bwato butwaye ibikomoka kuri peteroli n'ubundi bwato bw'ibicuruzwa bukanyura mu nzira ya Hormuz. Ni itangazo ariko rikomeza rivuga ko nubwo bimeze bityo, Abanyamerika bakomeje ibyo bise ngo ibikorwa byabo byo gufunga. Kubw'ibyo, ibikorwa byo kugenzura inzira ya Hormuz byasubiye uko byari bimeze, ngo ndetse biri kugenzurwa hakurikijwe amategeko akomeye y'igisirikare. Uca umurongo ku mategeko akomeye. Iri tangazo rikavuga ko mu gihe cyose Amerika idashaka ko ubwato bugenda nta nkomyi bukava muri Iran bujya aho bujya, ubundi bukerekeza muri Iran, inzira ya Hormuz irakomeza kugenzurwa mu buryo bwihariye kandi nk'uko byari bimeze mbere. Ubu tuvugana, ibitangazamakuru biri kwandika ko Amerika yasubije inyuma ubwato hafi 23 bwari buvuye muri Iran ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati bivugwa ko zasubije y'ubwo bwato hafi 23 bwari buturutse mu byambo bya Iran. Ingabo za Amerika zabitangaje ku itariki ya 18 Mata, ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, nyuma y'uko Iran yari maze gutangaza ko yongeye gufunga umuhora wa Hormuz unyuzwaho ubwato bwinshi burimo butwaye ibikomoka kuri peteroli birenga 20% by'ibikoreshwa ku isi hose. Ibitangazamakuru birimo Reuters byanditse ko ubwato burenga 10 bwari bumaze kunyura mu muhora wa Hormuz nyuma y'iminsi myinshi ufunzwe. Ubwato bwanyuze mu mazi ya Iran mu muhora wa Hormuz hafi y'ikirwa cya Lalaka, bivugwa ko harimo na bumwe bwari bwarafatiwe ibihano. Ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi zatangaje ko ku itariki ya 18 Mata 2026 ingabo za Iran zarasaga ubwato bwose bushaka kunyura muri uyu muhora. Ubwato bumwe butwaye ibicuruzwa bwabwiwe n'ingabo za Iran zirwanira mu mazi ko inzira yongeye gufungwa. Kugeza ubu tuvugana, haracyari urujijo kumenya ikizakorwa kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran zireke kumvana imitsi
uyu muhora wa Hormuz ufungurwe. Inzobere muri politike zivuga ko nta kabuza mu gihe Amerika izemerera igihugu cya Iran kuyobora no gukoresha mu buryo gishaka umuhora wa Hormuz wacyo, nta kabuza ibicuruzwa bizakomeza kunyura muri uyu muhora. Ariko bakavuga ko mu gihe Amerika izakomeza gufunga umutwe igashaka ibyo kuyobora uyu muhora wa Hormuz, Iran itazava ku izima. Ubu tuvugana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Iran, Saeed Khatibzadeh, yavuze ko nta tariki iremezwa yo kongera gusubikura ibiganiro by'ubuhuza hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe zimwe mu ngingo z'ibyo baganiriyeho mbere zitaremezwa. Kubibuka neza, mu cyumweru gishize nibwo intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Iran zahuriye mu biganiro byo guhagarika intambara imaze iminsi ibihanganishije. Gusa muri ibyo biganiro byasojwe nyuma y'amasaha 21, impande zombi zananiye kumvikana ku bijyanye no kwihagarika. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Antila muri Turukiya, aho yitabiriye inama ku bya diplomasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Iran, Saeed, yavuze ko igihugu cye kizakomeza gushyira imbaraga mu gushyiraho umurongo ngenderwaho uzagenga ibi biganiro kandi ukazaba uhuriweho na Amerika kugira ngo bitazongera kubaho, ntihagire icyo bitanga. Ati, ntabwo dushaka kujya mu biganiro cyangwa inama tuzi ko bidashobora kugira umusaruro bitanga cyangwa bikaba byateza imidugararo kurushaho. Yakomeje avuga ko igihe impande zombi zitaremeranwa ku murongo cyangwa se gahunda izagenga ibi biganiro, badashobora gushyiraho itariki ya nyayo n'ibindi biganiro bizahuza ibihugu byombi. Ati, igihe tutarabasha kumvikana kuri uwo murongo rero uzagenderwaho muri ibi biganiro, ntabwo dushobora kwemeza itariki izaberaho ibindi biganiro byo guhagarika intambara. Hari ibyo mu by'ukuri twari twaragezeho bifatika, ariko uburyo bwo kwishyira imbere ku rundi ruhande byatumye ibyo biganiro nta musaruro bivamo. Uyu yagaragaje ko Iran itari kwemera amasezerano kubera ibyifuzo Amerika yinjiranye muri ibyo biganiro birimo guhagarika gahunda yayo yo gukora intwaro za nucleaire. Ibi biganiro Amerika yabigiyemo ifite ingingo 15, Iran ikavuga ko ingingo 2 cyangwa 3 arizo batigeze bumvikanaho. Mu byo Amerika isaba Iran harimo guhagarika umugambi wayo wo gukora intwaro za nucleaire, gufungura inzira ya Hormuz, guhagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guhagarika ibitero ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Iran yo isaba Amerika kuyikuriraho ibihano, guhagarika ibitero yigabaho, gukura ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi. Ibi byinshi ntibabyumvikanyeho. Abantu baribaza niba koko Amerika izava ku izima ikareka guhangana na Iran, Iran nayo igafungura umuhora wa Hormuz, ibikomoka kuri peteroli bikongera bigakwirakwira mu isi yose nta nkomyi. Ibi byonyine nibyo byafasha mu kugabanya akaga isi yose irimo ko kubura ibikomoka kuri peteroli. Uretse ibikomoka kuri peteroli, ingaruka zabyo nk'itumbagira ry'ibiciro ku masoko rirembeje ibihugu byinshi n'icyo kiwanyu kirimo. None bizarangira gute? Reka tuganire muri comment. Ini The Zoom TV24. Uturakanda subscribe nako kamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda iyo nzogera yitiza kugira ngo video dushyizeho zikugereho mu buryo bwa notification. Turabakunda. Bye.